Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Astrologija. Mjesečni horoskop za rođene u znaku Riba, za april 2022. godine. Savjet: ukoliko budete slijedili svoju intuiciju, možete riješiti probleme koji su se pojavili. Na dobrom ste putu. Posao: početkom mjeseca izbjegavajte da pozajmljujete novac jer možete napraviti grešku koju ćete poslije teško ispraviti. Ukoliko vam neko poznat ili blizak predloži veliku investiciju, budite pažljivi, nemojte žuriti i detaljno ispitajte o čemu se radi. Iako želite nove radne zadatke, prvo morate završiti one koje ste već započeli. Sredinom mjeseca je moguće da će vam se javiti stari prijatelj koji vam može pomoći u vezi posla. Budite pažljivi, nemojte ništa da obećavate. Neka odluka prenoći u vama. Kraj mjeseca iskoristite da završite poslove koje ste započeli i da napravite plan za naredni period. Iako je april generalno dobar za vas, moguće je da će se pojaviti neki stari problemi. Nemojte izbjegavati tražiti pomoć od iskrenih prijatelja kako bi riješili problem koji se pojavi. Financije bi trebale biti stabilne. U aprilu nemojte trošiti novac na nepotrebne stvari, koliko je moguće držite se plana. Ljubav: ako ste u vezi ili braku, april iskoristite da podgrijete ljubav i da pokažete da u vama još ima strasti. Početkom mjeseca posvetite više pažnje partneru i bit će vam uzvraćeno. Izbjegavajte prepirke u vezi financija. Sredinom mjeseca pripazite. Bićete emotivni i teško ćete držati pod kontrolom svoje emocije. Bićete potpuno okrenuti prema partneru, ali ćete imati izazove koji u vama bude nemir. Nemojte dozvoliti da vas neko iskoristi i da vam uništi ono što već imate. Ako ste slobodni, na ljubavnom planu pokušajte biti zreliji i konkretniji. Previše priče ne vodi nigdje i samo uzalud gubite vrijeme. U aprilu je povoljan period za samce jer će biti harizmatični i privlačni suprotnom polu. Izbjegavajte veze koje ne obećavaju na duže staze, jer samo gubite dragocjeno vrijeme. Moguć je susret sa starom simpatijom, nemojte dozvoliti da manipuliše sa vama. Vaše vrijeme tek dolazi, budite strpljivi. Zdravlje: iako je april generalno dobar za vas, početkom mjeseca obratite pažnju na pritisak. Morate preventivno djelovati na vaše zdravlje. Izbjegavajte zadimljene prostorije. Ukoliko je moguće povećajte kretanje, naročito odlaske u prirodu. Sredinom mjeseca budite pažljivi, moguće su povrede. Hrana: povećajte unos integralnih žitarica. Budite umjereni u jelu i piću. Hvala svima na posjeti. Pratite i lajkajte samo ako uživate u videima. Vidimo se uskoro.